Nshuti bakunze bisaje mudukurikirana muri ahantu hatandukanye. Iyi ni ya televiziyo yacu ya Burundi Heroes TV. Muri kano kanya tugomba tubaganire amakuru ariko aravugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri muzi ko President General Major Ndayishimiye Evariste asanzwe azi umusitari bitwa Lucifer, ari umusazi w'ubutazira Mukombozi. Waruzi ko kandi asanzwe azi n'umusitari yitwa Satbi Saturamabafu. Bega amuzi gute, amuzi kwiki? Ico ni ikintu kigaragaza ko umuperezida wacu asanzwe akunda cyane abajene, ndavuga abantu imisore ikiri mito cyane. Ushima ayikunda, warumvise neza ko yanahanuye Mukombozi Lucifer, aho avuga neza ko Mukombozi n'umuntu arinda mu komera amazi. Ararinda kuko Mukombozi namubwiye yuko igituma arinda Murashaka gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda. Kazihera. Bazica mu gihe cya leta yabwiye ngo ntaco kizibazo bagiye mu gihe cya leta ngo ntazobura icyo akora. Ararinda kabisa umuhamazi. Ko ndababwira ati abazi gute, abazi kwiki? Abazi nk'abaririmbyi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi babica bigacika. Kandi wanashima babica bigacika, yavuze ko abafanzi ba Satbi ari bo abafanzi bande ba Mukombozi Lucifer. Urumva yagiye muri konsere araraba abantu baje kumurorera ingene bangana, acavuga atari yose n'amajwi yanje. Mugabe ikibazo Satbi nawe yaciye nawe ahamagara indi konsere hacagenda babandi nyene, none aba Mukombozi n'abande aba Satbi n'abande. Eka si Mukombozi na Satbi gusa asanzwe azi n'abastari benshi cyane. Ndaguha nk'akarorero Mutima Rukomeje, murazi neza ko ari nawe asanzwe amiteramika mu bikorane cyane se mu bikorwa byinshi bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Si wowe wenyine, murazi umurapere musanzwe muzi ku izina rya Bface on the floor Kamakawa, nawe nyine asanzwe azwi na nyakubahwa wacu umukuru w'igihugu cyacu kandi cyiza cy'u Burundi. Aho rero nagomba guhanura imisore cyangwa se imiyabaga ikiri mito iki kirondeza ko ibikorwa byacu bikurikiranwa cyane kandi ku rwego rwo hejuru. Tumaze gukurikiranwa na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mbega abavyeyi bacu nabo badufata gute mu gihe baba bazi neza ko ivyo dukora babwirizwa kuba bo bikurikirana kugira ngo bamenye aho bohera mu kugirane mu kuduhanura. Rero yari ya televiziyo yanyu, televiziyo yacu Burundi Heroes TV. Nkamenyesha umuntu ataragira like, comment, share ko ariko atugirira nabi, kandi nifuza ko yo dukandira like, share, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugenda neza nkuko tuvyifuza. Murakoze. Yari Burundi Heroes TV.